Ema kefiapa. Abo nonsia Sompa 106.5 FM Accra anopa nonsia kasebo na KJC Company Limited womo adaruma ene de kasebo yi ebrem nsema hodo a yaboaboa no ewo meimu na fei obi manso ene ebre awieduru se yede ni nyina ebesom anopa yi na kasebo no efa Sompa 106.5 FM Accra no na enam Sompa 93.5 FM ewo Kumase ayiko 100.9 enso ewo Kumase honomoa adamfo pa radio ewo Paris France ya wo so efa ensem no bi anopai okota kwa yedam ewo Sompa 101.1 FM takra de Sompa 103.3 FM 106.1 enso eyetichiman ena fe sunyai Sompa 98.9 FM 90.7 eye enkranza ya anopai ehonum nyina yedam live ewo ehonum doma Sompa 101.3 ena fe udiko da no so Sompa FM okohonomo a ubenya yen ewo ho Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra ena fe Sompa FM live ewo YouTube www.sompaonline.com anopay ensem no ya bobo ni nyina no ede ato honomo a ubetumi enye bi na wahye ewo ehonomo anase wakenkan na ensem a yede ba ne dosu nyedimu akoti ni bi enesem jamtreni ema asante mantemu NPP amanyekuo no owura chairman wuntumi yakasa idie yokofo ejai no se wonko na wonko fie yede ehu enchiemu ebebrem sara nso ena owura Ken Oforiata ene special prosecutor asem no ensanfoforo biapie mu ewo mu a emu nchiremu ene de wahi wobete ewo kaseboi emu Ministry of Education eye asoya wo mo hye oman Yadisua ensem so wo so ababekasa e dia fa 2025 BC nsɔhwɛ no a adesuafo no ekwa kɔkyerɛ no ɛho amanebo ɛwɔ ha ensem no dɔɔso afoforo bi ka ho ɛne yedi ni nyina ɛsom anopation nso ma yɛsɛ sɛ wo pɛ biaye ya wo bɛtɔ ɛdansie niema ɛbɛboa ama wo dan na wusi no bibia tumi akɔnkan na gina brane dia ɛyɛ nana kodwo JC Company Limited ho ɛne sɛ okɔkɔtɔ no kɔ ya tetetete niema no so ya ne body dada fam a quality papa ti a free chance ya de bodan so kosi nadoa cement plywood ene niema biara ye di si dan de mepacho na dwuma pa ya wo ye nti wo mo abonaba so afempinu ene aduonu miensa ya track monokora chan sentiosifo etebri ye de komana na se wonye na wonfa eni ne dwuma wo emwa wo de eye wo manfo nti enkrani Kumase branches no ahyeta ewo baabia 020435 5040 0204355040 saranso na secure eso yasene ya no pay yede ensem no nyina ede ebremu akenkanfo no eye mienu Adwoa Asare enafi Akosua Agyeiwaa Kodie boaten afi ensem no ne nkyeremu ankasa eni abusuafo afe yanje bre na yemfa nsam no nkyiremu ankasa emremwe asante mantemu dwamtirani ema New Patriotic Party NPP amanyuko no owura Bernard Entwibu Asiako ya dodo no a efre no chairman wuntumi ye kasa idie Economic and Organized Crime Office eyi yokofo womo ejai no se wonko fie na wonko enko home na enro anajo enasa ensemi ebeto emontina ye chemu se sesi ade chairman wuntumi abrewa ayipuma kwemo ma bail condition sapinifo ede chichire so ade tiri eso no womo atimi amiti e no nenam so ema womo ejai no na wo beka yi a enra na nka sese na lawyer fo kra di anim na wom kopie mu ewo yokokodi dwuma to aso ewo hwehwemu se de na mpinifo e kire no na so na lawyer fo de betu just sa motion no a
wo mo file ye no kra no wo manya amfa akobiem enti enra wo mo kotwe sensen ye efri iyoko honom na emranimfo no ekire mu se bail conditions ne de enano wuku adaton ena wo mo de ma chairman enso wo hwe 15 million Ghana cedis ya wo mo de etu ne tiri so se bail conditions se wonya ansa no wo meja no wo meja no enye no nko akigirafo mienu so eka ho sa condition na akoye din e de ama chairman wuntumi se wo benye wo bia obetimi akose akoginamu e de ama no ama bibia atumi akonkan na empenifo tototo niema ene ekeka kobeye na wotwe baako ne nka wokyera ene na wotwe baako se chairman wuntumi wo ka ensensemmemu ewo iyokofo akache nipa dodo no a ene kasa ye se na sika botini ya ye ntise kukuruba ya wo mode ato opanyini etiri so ide ano ohye enso wo hwe ne ya lawyer fo ne wo mu a wo mote mrase eka no a iyokofo ansa dan fa nchiremu ama se anyabia entansa ye de aso no tiri so no kura sika egwomu no eso eduru sa 50 million ne akire nko wo de ba ya nke ho no wo manfo behunu se sa 50 million no kura sebe emu nhyeda enye duru sa se bail conditions na enura wabra wo mkopie mu ya iyokofo eja achema wuntumi se wonko fie no penyina wo trotro edema NPP amyoko no owura Justin Kodie Frimpong ene semtwofo kasaye no wo kasi su dua se eye no kore se chema wuntumi se sia de wo mu ejai no na wo mu hwanim se wone abambofo no ebedi nsanso no madi nkomo se de beya obetimi cooperate kama wo sa na mo ya wo matu hu yentie no mun say be yet say betuma say nya bill no enti o ma ne sa eda yoko ha na yakopon enhia Dr. Brian Echam o ye ene onu a edi da japade esia wowa say da bi adu no afede ye tu okwochu ba bi eda kontinu hwe say de bia part mo ba ha na yako na de ewa ha sadia o da japade esia wowa ampa no pa yoko fo ekonifie nyina akohwe edi tum sa ampa krata nyina no I mean, she know ya buy no na kenu say ya wie okuasa sa ya ba ya ntorigesi ya kwa basa ene say aboy sa Justin Kodie Frimpong wono ene ye churchofo panyini ema NPP amnyoko no ya no wo kire mu ese Dr. Brian Echampong na chese abetifi MP ya wono kra no na nsemu ntemu wode betu dwa se ne kon edro se 2028 no wobekọ no akwakọ him franka nti wo tutututu na namo esiye wose wono kra na de ne japade ekokọ ye akagiremu ede ma owura no a ene wo matimi agya na opanyini wa ma ne nsem no anso ho no mu a wose NDC fo ayo madwene se wo wo mo betwe ayam e wo krom ha de a ene wo mo MPP fo so wo ma ye krado pa se wo mbehia wo mo no wo se on de ene wo wa se nia NDC fo ye nyina pa yoko no wo mo twe wo mo CID no wo twe wo mo wo se wo mo wo bibi se wo mo ne wo mo betwe samanyoko di a ene ye court ho na esese wo mo hia no wo mo de efeso na MPP party no ye catch NDC aban said adan me catch on me say emre wo ye ni nkaso na so ye de say emra pa na NDC aban pese ye camera and omu share of court sana tie enya yoko ha yes ye hwe se omu se untunya bibia ye ba kokko na MPP ye be say ye lawyer for oh yes you know what I say kema untumi wo fi ha woko oni iroko ha okwa so ko fi akwaji na home eti bia so wo bia no ye be mama so ati Onipa yatene ne sesie yi eye chorochrofo ema NPP amanyoko no Justin Kodie Frimpong ne krakra emu ena Dr. Brian Echampong ya wono ejiremu ya wokọ jira se surety edema chairman wuntumi no wono so ene semchofo ekasai. I mean, it's a legal process. He got bail and he's on his way home. But what is important is that one of us was in trouble. He was arrested. We needed, as part of the legal process, to provide surety for bail. That has been done. He's been released. We wait for the next steps. Yes, that's what it is. Dr. Brian Echampong ena yete se wono so ede ne nsem atudwa no
I was sure to and some no so now special prosecutor Yara Kisi Agyeiwaa Dano and so Adia to Jaya watch was a name. What call National Petroleum Authority NPA one more catcher Yadia Sampany for being more honor one more Jumedia Nekita one more Sampany for a National Petroleum Authority one Yadia one more bubu pa was he and one more sasso amasicatory 280 million Ghana cedis. Sassican in Ashra Ghana, Yanim baby poche, ya woman is Hassicano, I can be ama ebra, Yeraki see Agyeiwaa and some for 18 Quamo and Nota, and I watch Musa, Sassam we wakas with Jamanaka pa no bois, oh, no dada and a crackra, and I'm sweetie, wakam and some trough for the Ghana for. Yanyina yanya wonti asese saa sem no wobedom suko amanakwa kositire kosese empanyimfo National Petroleum Authority womodeda no nanam won monsaso ama sika bese 280 million Ghana cedis kata shapro ye dwum die kankan dokoro womonti saa sika no ahwere Ghana no ehwem mapa ebetumi akoso. National Petroleum Authority. In November 2024, the OSP commenced investigation into suspected corruption and corruption-related offences in respect of the operations of National Petroleum Authority (NPA) and the activities of some of its officials. The OSP investigation has revealed that between 2022 and 2024, some high-ranking and other officials of NPA devised and implemented a corrupt scheme of using public office for profit through threats, intimidation, coercion, suggestions, bribery, and inordinate regulatory duress to obtain for their personal benefit large sums of money from oil marketing companies and other entities under their statutory regulatory licensing, oversight and monitoring mandates in the petroleum downstream industry. As at the close of business on 30 May 2025, the OSP had uncovered through tracing and trailing. I was your way a special prosecutor. Yeraki see Agyeiwaa Chesa Watchemua National Petroleum Authority. I want to mutu Odibigwa Queen. Na yeda so ejina kodubofo sonko natena ye na womo san edi nkrata bia piedwa ya womo echem se kane soafo a na wo hye o Mercy kasam so owura Ken Ofori ata womo declare no wanted de toso emienu se wonfa ne ho emma mekere asoye no na hwehwemu biara esefata no womo nye emfamfiri ho na abaye na kakra nie de special prosecutor Iraki Agyeiwaa ene Ken Ofori ata wogina ne konso pa ya enye asem kuma kra ma enno adwoada womo de nkrata bi epiedwa na echemu se opanyino ya san a declare wanted de toso mienu san se de di kan ye frɛ no opanyino no entimi amfa ne ho ankwankɔkye special prosecutor atena ye na entansan hodo ya wo mode etabiri opanyino no etiri so ene se wabra na wo ye oman so afo no enam ne nsa so ne dwumadi ahodo bi a wani ama no ankoye nam so ema oman no ahwere sika kese pa ya enya semkuma na ensam no beto dwa no owura Ken Ofori ata na lawyer for the to dwa se opanyino no sabe ne ho adodo no ne ho nhya da emfa no enti ya kasa ekura woni Ghana ha wakwako piemu ewo obi ma so a wakwako je ayarehwe ena sesi aso abafu nimdi akonanimu enye chinchina etwan se wokase wobi emra no wo meboa enhwehwemu a age se nipa no edi nipadua no ankasa ba betena office ho ansa na de mo pese mo ye no wo maye ne lawyer Frank Davis betwemu se o manimu emra ma ho kwan se wobi entimi emma physically kura no a ene abafu social media so Zoom wo honom Google Meet ene niema hoduo bebre no a wo ho a enkita hudie ni anontoto no ebetimi akoso wabra nipa mu na ankasa no won sheda eni asoye a womo ehwehwe no wo enti ye de pa ena special prosecutor ehwehwe ya enu nti wo sign declare opanyine se we wanted e wo Interpol for crapo list so a wo se sa na mo no opanyine tu ye no de enya de se etwa yie kra so special prosecutor say bebia wogina en wogina owura kisi Agyeiwaa. Reason why we need him here, and since the investigation is still going on, to be rounded up soon, I will not be able to disclose to you. But as I said, that possibility, if we take him to court, if he is convicted, if he is sentenced to some number of days, months, years in prison in absentia, what would we have done if we didn't take steps to bring him here? Mind you, this office investigated a former president. The former president was served at
at the time with the same kind of directive to appear before. Onipa yetini ni sesia yi eye special prosecutor Kisi Agyeiwaa. Yera Kisi Agyeiwaa ya pano ana. Mranim ni dema yera kano ferata Oro Frank Davis and so na no too much rasa. Se pa ni yera Kisi Agyeiwaa kan dia nene na wone won mani ni yekura. Sanse fiti ahyase nyina bapem sese wo ne na di nkomo a kire mu sabapa no wankasa ne hododo no wante apo ya wo bi man so a woja yarehwe na enti se yera kano ferata krampo dia ba ya wo sere se yera Kisi Agyeiwaa nke betumi anka zumi wone munya bi na jansem bi se bia da ye wo kire no wo betumi abisa no wayi ano na ase agon chenchena atwan wanted no na abedi kire no a na wankasa esewa court, and there's going to be a ruling. The science should be letter amount second no enfano. So only Ghana ha SABBR video recorded interview is permissible under law. I as a special prosecutor say only not to red alert notice so I'm back or be declared wanted person is a fugitive from justice. No idea. When you're not idea. Any training. Can you forget that any work can forget the team? Everyone be done. Ken can make himself an invisible person in this world, causing financial loss in the state, blah blah blah. They are criminal offenses. But we have gone to the Human Rights Court to challenge the processes that the special prosecutor has taken so far. I was your way, Yera Frank Davis. Yawano, I am Ranimni, Adwoa Yera Ken Ofuriata. Yet was so ewo ensefo for emwaso ye share omenya disua eso e de ato dwase wo mo ayen hye de biaye bi ya efre ho resolution centers ahodo enye baako ya wo mbeto apete omayi mu se de be ya afimpinu ene aduonu num wo mo a wo mkwakotro BC nsohwe no se koba se wo bi enyi wo haw bi ewo no school ensensemu a wo mbetimi abasa resolution centers ho na wo mo ayen siesie no e de ama wo mo empenifo echiremu se mpempi no ya so wo mo benye wo haw bi a na ejina school placement and na fe say ye chusu school a ye pese ye ko wo sim pepi no ya na wo fo no wo mu jai e de man kodane ne wo ma kire fo se wo man kasa nkonko chusu school a wo mo epe wo mo se akire fo no enye bone se ye be jai e de ama wo mo nanso wa brasa enhyehyɛ no koso na sese awofo no so wo mu gina ho bi se de be ya de suafo no wo mu nkonko ye o ha bi a na akire afi na wo mo nenam centers ho se wo mu epe ensiesie principal information officer e waso ya e share adesua ensem so Larry George Boche wono ene Sompa kase edi sankomoyi. With the selection criteria, the candidates, it's only just one category A school, and then they can select two from category B or category C. Now, Mami, and for amply to parents and guardians to say, you cannot choose more than one school from category A, but for the category C, no, you can select all your 5 schools, boarding and D. Yes, the old boyism, old girlism is there, but it doesn't really make any difference if the students take a category B or category C school. But sometimes, no, it's a category A, no, it's overly subscribed. It's almost most of the time, no, students, no, focus on category A. They are very, very good category B and category C schools now. So when they take it out, it makes it easier for them to have access to secondary school. So they appeal to most of the time. Say, solution centers now. Trying to get a change this time round. No, they shouldn't leave it to just the students, but we'll go about so. I am meet you see any teacher. Larry George Boche ene principal information officer ewo Asare a share adesua ensem so nene ene ekokotie sese na nakojo Jesse Company Limited anopa no nsia kasebo ena yede ebrew no adansie ho ne madwesuo ene honom enti efri cement so enchensia yede bodan so ensuo beto ewia bebo apetampe egiana na so pa enti wo mo a wo mu si adan contractors ne wo mo kekeka ho nyina ankrankra mu fum ani nkyeremu ewo branches ahodo ahyeta won kran ene kumasie na monkonkwaji adansie niema no emfamfiri ho na kuma pa ya wo kitanti wuto niema no a yedi gu ahyemu e de ama wako baabi a wode beko bia free wabra ye nje o kapreba umpewe na wo pedie 0204355040 0204355040 na woni nana kojo Jesse Company Limited eni enkita ho secure sanitary part ye kase ya na emani nyina wo mani agisanse eduru busumi akwantuo no na ye dene e de amadodo
no a uko baby won sheda enye confident sa se wo sori afira konwa wote so no kura anye bia se de ukoye ne sa pepepe e na wote ana bibia sesa sa ehunu nyina be firi ho no mo a na esese we use secure sanitary pads eboa e ma ho ewere entaban no so ye wowa enti e kata baby a ebo ema ye ho ban yankasa enti ladies we are very very secure bowre baby e ton sanitary pad bia ubetumi enye bi atokuma sefo enye mama excellent cosmetics enye asem kuma kra wo mo de dodo no akwakogu honom ya ubetimi enye bi ato ewo adum pz honom akwada so estate taxi station ho oda sempa pharmacy lane ho honso ubenye bi 0243 862158 0243 862158 wo madaroma yedane ye hutew ye ba kase bono ye beto aso Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. Sompa FM. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the dosu got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say say prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Enna Accra hanso so dear. Wo mu ginemu ankasa. E was painted bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fo. Medo. Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me do shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu otu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do do be a new se me feel London eko US o na no kwado kukura fra no mama nia na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi eko bosempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kura sre kane no a na wodru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adanse ho niam de a obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa
Anukropa. A police station in Chanhua. Hey, a Kuaba sempre monono. Onye mereda. She, Rekurano, me and somewhere and will be in Fufroyao. Baku of Buakasa Passi Kumasi, and Bakuso Pocras and Kranha. Obiase, Nana Kodoja si a Bemaba, our dancing, or to cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said about dance. To say BBI, they share a dance here, said the Korea. The pony answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we ka so depo ene pokrasi de no kra to nkyanya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshan Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Defense Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Siacono. Say, won't teach him and not any offense sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a any? Nanona 21st Clinic by a Juma Power. Yinti abasubo imagine Ghana ha eni amono ne enyasem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout. So we free and cry eba. Ye wo won sani faso. U fra masama so na eba so. Won sabonkum so. E ho na wo behu ye. Fra 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Still, wo me ye sciatica expert. Sompa Kasiebo Agyeiwaa ampa abusodam wase samotwa yamaya kwabaya toa ansam no eso abatani ahwefo ya wo de omma akọ senior high school sahodo mu anansamchofo adinkomo ya wo mu echiremu sa enai Ankamia Sanyama bi koso e wo senior high schools mu asaban no won fa na dwene enkoso kora wose wo behunu suku ni akoda ba semfinhia dunsia dunwotwe na watwe tuo sekan no de ko school mu ni yonko suku ni atese woni ni hia de na wode se tuo no akwakobo no wose sa no ma ni nyina no akwakogina enteteye ene atiate a emra bi atwemu na wo no mu Ghana ban eyi free wo no mo no wose sa no ma ni nyina na aka wo bi amankoda no esue subabone na ebra ya ma ne boni ba wabedu ene abata tani ahwehwe bi no edi nkomo no ana wan mosra mampanyi yewra jonjomani mahama se radio mbesrada santetia no na boa pa ema enkoda na brabo etumi ekoyie namso nche ye sanso dia ba bi mu a anka beboa eze nkra na majinsemu na kaede na kakra ko squad tuoko ka se ko skuru ye mare ko no anya bi number kwa na pa bebi uti ewura wu teacher ni kura wan ko skuru da ko wu teacher ni a na pa bebi kura afa eso na kura wu teacher ni kwa fe no adwetwe oto afi kwa no hye miniskirt o hye teacher ni confirm so wu teacher ni kwa because of ye mu wo mo jame jimi na do so school mo no e de ka me kwa de mama me sre na papa on famra ya ntia wo mo nbi so me ntia ba na do mo akire oba de ofie adwuma be sa mo yi no school kwa wan ka be fie kwa aduan kwa mo a wu ni e kire kwa sa de na o ye parise wo nya sa de ni bi o hwe se ye manum ne ebusuana se tintin se meyi sa attraction fi school principals on there me madwumi de me mfo aso because the perform a etin the pan twin agency so nti se penyefo no ene the kan for no e de sam rana omo de titin fi ahia se ko enu bi na e discipline won stress na mo name ne ya ka ho ani that Arusha wari ayabatani ahwefo bi na yete wo monkan Yanko Asante Mantemwe na Suame Kotoko electoral area eho ene yedi yeni ekopie Abubakar Sadiq ene ye assembly member ewo mpotem ho wono ene ne yenso ntwani ba wa bedu edi nkomo no wochemu sesesi a oba mpotem ho no modia o manfo enso no gugem pa ne chichu ene adwadifo a wo mo esore ntem ahomache na wo mo kwadwa mpotem ho enipa bonefo adoso ya robbery cases ni
die bebre kwa na emabunu ntichu no osu se wom de wom ho ehye niam abone a eti samu enti wukita obag kita osika ekodwa no makohia akwan mu na wom atwese kan ewo so no wom agi osika uti anye yekura no wom asan prawo ede aka ho enti wasere se niam ekoso no de enya de beboa aban hye na bambo ho nsem wom nyiri mu ewo mpotem ho na de esanto su bi mpa security aspect of ahase no ade se boys no kolaboni bi do mo baba befra mantemu ase ya no mo hwehwu amanfo phones ene nkeka ho yenu se maame no me anuama no ya na se bi mutumi sori ntem ekodwa o musika sho mo a na risky mo amanfo boys ni she o mana omaje no ma attack o no omaje problem ye hwe na company fotimi ba Assembly member Ewo Suame Kotoko electoral area Abubakar Sadiq eni etening king. Afaya ko obi manso na US African Command no commander ya wadano aye General Michael E Langley ana okasei wade ato abibima nyina anim sayan shariye na de boboba no ano adin ne nyina ne yese wase wo mo ankasa de won mani aduadua makwa hunu se atwiate dom ko bi asase a wo ma wo mu so ebo mpempe ewo Africa Coastal Nations awodo no emu wase bia ebi te se Ghana Cote d'Ivoire Benin ane abibiman amama awodo binum ye kaka ho a atwa ho ahia no won ma hunu se atwiate dom ko no asase a won mo sɔre ya se ekoba no se amama awodo yi a wo bodin se wo so ama wo mo home so na won ma hwɛ se abambofo bobo mpempe anhwa nioma ebetumi afa won mo se ebra General Michael E Langley and some trofo shemudie ye kwaso ewo Nairobi wade atu dwa no na wo kyerem se atwiate dom ko no wo hwemo pa no a won mo de nya che ama nansemu Nigeria man mu wo mo de wo mani ekere wo ya Boko Haram fo ekwoje wono mo eboso wo mo kyerem sa nioma no bia ene se ne wo no fa so ama Nigeria man no adehye binu beje wono mo boso cheche nkoda ade wono mo kosie ye no sa kwache kwan no so no mpese wono mo fa ema wo man bi te se Ghana Cote d'Ivoire ana fe Benin wo so eba bewuramu akanwo bi ama General Michael E Langley ebo amane se abiman panyimfo chichiro ni asrafo dom won man sase amon pempe ewo yahye so a anhwa nioma ebetumi afayase we so ne yegina na nsem wa yede baye no yede asie anansem no de makoti no bi enese Asante mante mujamtani ma NPP amanyoko no orache manwuntu misesi ade iyokofo ejai no sanso ana special prosecutor Akosua Agyeiwaa anso aboamane sa National Petroleum Authority nioma bi kwasoa wobahase ayemu hihwemu afei wote wokase boy emu se asoya a ehye ehumasua ensem so de nhihye agu akwam se de beya 2025 BC adesuafo no womunye ohaw bi a wombeso ano na ebi ka weno mo ho ane eboabo ane nyina ano a yada baba somo nyuma kwa weyi ana so yasene End Point Homeopathic Clinic ene ye kanfo ede amao eba homeopathy ya ye de esanyarewa ahodo a wo mudi mu akotini ye pa enti oba ene bema ya enemu asem akwakoye problem ede amamo awo no kra ebi ma ene ye de twetwe mu afei emema no prostate no wo how ewo ho a mepacho End Point Homeopathic Clinic wo mo ene betu ase simple kra ede ama wahrawa wo liver ni wo kidney problems ahodo e wo hu nyina entini mu how me patro fa kodan wo mo se ukọ adwuma no wabrɛ wo body no ankasa enhyeda enkoye be miamian ama bibie sisi na akwan so kama wo mo ewo shell signboard ewo sprinters kwan so enkran hanum sei ena fa kumasen so kronum abohia ehon so be hunu End Point Homeopathic Clinic me patro frɛ wo mo ewo 0244867068 0244867068 and 0274234321 na woni wo mu endi enkita ho secure sanitary pad enso ekura ye mu oba se bosumi akwantuo no beye fo ede amawa na se wo yusu secure sanitary pad ni binti ko ba bia eton bibia ubetumi enya bi na wato ewo ho no mo amutu ekwa akoton no mo mpe sanitary pad a wo ton a ye beto ne ntem eno so ene ye secure sanitary pad na Kojo Jesse Company Limited adaroma en wo mo so eso yasene adansi hu niema nyina eho ene ye ton no enkrani Kumasi branches no Bubruja 0204355040 0204355040
Womada Romania de Casiabono Ebremo na enye Sompa 106.5 FM nkoa ena ensemi woti free ye Kumasenso 93.1 eye Sompa Kronwa Ayiko 100.9 enso ewo Kumase Adamfopa Radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo Takwa de eye Sompa 103.3 106.1 ewo Tichiman 98.9 eye Sompa ewo Sunyai enafe enkranza so 90.7 eye Sompa FM Sompa 101.3 ewo Doma enafe udikoda no so Sompa FM Facebook ohonum nyina Sompa 106.5 FM Accra Sompa FM live ewo YouTube ehonso wutumi ehye yen wo honum ena mo a mo parking kind do no anso www.sompaonline.com ehonso nsemi ye de nyina egu honum obetumi enye bi na wakenkan asomfo no eye banu Adwoa Asare enimidin enafe Akosua Agyeiwaa Kodie boaten yadamase ama monitor adehye Agofia, hey, brand new. No, I didn't tell us a win. The friend of Ahumeka hit patch. So what's the young? I won't be.